habaho urukiko rw'abanyamakuru rwayitabwamo barkwebembera Radio West ba sponsor hamwe na promoter wa SK Events. Intebe ganzariyo ne jendo misho kurungi twaturuka cheka tukoreba venue kwe kugendo misho tugambe na security ba ready baturinzire kandi n'ibintu misho byo ngenda batariyo batebembo uko tubeye twabaraganise tuzakubantu savinga abantu abarijo mu ihangwe so wamanya mu ijakare nzakusavinga ibyo kujya bigiye nafu twebaza ba MTN twebaza ba Pepsi aba basize kuba ba sponsors bitu abo mu rundogo kandi abakoza kutwera ukoreka ngo amukoreje yone agende misho kurungi so amurundogo twarite kitweta mo ticketing ngo tickets zo kutera line ya shaye gitwa kugira ngo ugura ticket ya orgomuka wajigurira momo ushike no taha ne koreta no abinemo smartphones no downloading app itweta ma MTN momo warodingamo wafuna itweta OTP ninga once time password waza hawa icon zo twine naka icon ka katana line ya hasi naka kabiri kargo buy ticket wakakwataho ejo event neza kubera live on Saturday. It's been a great journey celebrating 25 years of leadership. Market leadership is not by our own efforts. It's been because of our fans. So we invite all of you to come party with us, celebrate with us. Twaikaona muchayi kacheka kandi mermeriyo negendo misho emukoreje bembirwa mu ba SK Events kandi abahamza abantu kuba binire birungi byonka abeshongozi kubaramare kweshongora twine ba DJs barungi munonga bakwiza kutemba stage batera umuziki mpaka busese omuganda makuru obwe harukubura yeciro kimwe cyonko kwikaha kinihiro rwigura mpata omuhandici webyo bwejeso mu kanso ya Isinjiro district ya hayo kirigana zo muceri okugaburira barijo mu kinihiro rwigura mpata nyenda kwibaza abantu abatwatireho kandi bakehayo bekundire ebintu batwire mceri batente bata emigati bata ebyona birebyo kwija kutwasa kora embaga y'umwaka ya Radio West kujabuzanya kabinetano ebiro abinamushanju omuri Kacheka ahabwa TV West nde Akiza na Fred Kabango.